Nasilje Italije nad Slovenci 1918-1943. Italija je povzročila Sloveniji za nekaj milijard ameriških dolarjev gmotne škode. Zaprtih, konfiniranih, interniranih je bilo 25 do 30 tisoč ljudi. 5 do 6 tisoč jih je umrlo v taboriščih, ali pa so jih Italijani pobili kot talce, v represalijah ali pa obsodili na smrt pred vojaškimi sodišči. No in to je zdaj pri nas išlo v knjigi. V Italiji je išlo v strokovnih revijah, v Trstu in v Udinah, v dnevnem časopisju, kot veste. Italijanski tisk se je razpisal, bolj kot naš se ni dosti zmenil, vam po pravici povem. Tržaški pa močno in so bile tam velike intervencije, mislim, intervjuji iz vseh plati. Italija je imela leta 1946 že zbran ves material za neki italijanski Nürnberg proti vsem Nemcem, vojakov in tako naprej, generalov, kar so v Italiji počenjali. In ta Nürnberg bi moral leta 1946 nekako biti uresničen. Je pa zadnji trenutek se zavedli, da če oni to nekako organizirajo, bo moralo priti na vrsto italijanski generali in italijansko tisto, kar so počenjali v Sloveniji. In poleg tega so imeli tudi podporo Anglije in Amerike, ki ni želela, da bi se pokazalo vse, kaj je fašizem nekako počenjal, zato da ne bi komunisti imeli preveč materijala, ker so bili skoraj na vladi takrat, po vojski. Vsi so se bali, da bodo na vladi. In tako da je ta tudi z žegnom Amerike in Anglije se je ta veliko proces nekako uničil, da ga ni bilo. In danes imenujejo to nekako, bi rekel, tista l'armadio della vergogna, omara sramote, ker je vsa ta documentazione. E quindi è una fase questa che si chiude con la fine della seconda guerra mondiale, però naturalmente nel momento in cui tacciono le armi non tacciono gli odi, si continua in questa contrapposizione e avviene poi alla fine della seconda guerra mondiale, come tutti voi sapete, un ribaltamento delle posizioni. Chi prima era vittima può diventare persecutore, può vendicarsi, e chi prima era persecutore può diventare vittima. E questo è il grande problema che si è aperto soprattutto negli ultimi anni e che ha tenuto a destra, diciamo, l'attenzione della stampa, soprattutto della divulgazione storica, intorno a problematiche quali l'esodo, le foibe e tutte queste cose qui. Ako dakle kvantificiramo onda talijanske žrtve, onda su ukupne žrtve svedene tih infojbiranih i deportiranih na približno 4 do 5 tisuća osoba, od Pule do Trsta, od rujna 1943. do maja 1945. godine. Uz opasku da naspram 12 tisuća hrvatskih i slovenskih civila, ovdje se radi 90% o uniformiranim osobama, da ne kvalificiram dalje od toga, uniformirane osobe. Brutalno se jih je razložilo in na to se je začelo množično, prav resnično vrhunsko pretepanje. Tako so te žrtve vodili do same jame in se je začelo pretepanje, in ko so ga privlekli tja do jame, se je moral pred jamo popolnoma uležiti in 4-5 teh partizanov so tolkli s palco debelo svojih 4-5 centimetrov. In ko sem mislil, da to sploh ni nobenega življenja več, se je to prenehalo, pa mu je eksekutor zavpil, naj se dvigne, in se je premaknilo še gmota malo gor, torej ni šla na kolena. Na to je ustrelil in porinil v jamo. Redko kdaj, sploh vse v Sloveniji,
mislimo na tako imenovane ezule, na ljudi, ki so tudi morali zapustiti svoje domove. Jasno je, da je to ena od težkih travmatičnih zgodb 20. stoletja, ki zelo obremenjujejo tudi odnose med narodi na tem območju in so obremenjevali tudi politične odnose. Kadar se iz Ljubljane zapeljemo v Trst, v naše bližnje drago mesto, ki je tudi za nas okno v svet, in ko parkiramo v tisti parkirni hiši, ki jo mnogi poznamo, blizu železniške postaje, nihče med nami ne pomisli, da je bilo natančno na tem mestu nekoč begunsko taborišče, ki se je imenovalo Silos, verjetno zaradi silosa, ki je bilo v pristanišču. In prav ta silos je prizorišče velikega dela knjige, o kateri danes govorimo. V ta silos so namreč preselili begunce iz Istre in tam so v zelo slabih razmerah preživljali mnogi ljudje svojo starost, mnogi svoja zrela leta, Marisa Madieri pa svoje otroštvo in svojo mladost. C'è in ogni parola data e ricevuta, in ogni gesto. Vsaki besedi, ki jo damo, vsaki besedi, ki jo prejmemo, vsaki gesti, misli, vsakem še tako majhnem in naključnem drobcu našega življenja ali življenja drugih ljudi, je vedno nekaj začasnega in nekaj neizogibnega, minljivega in neuničljivega. Poslušajte, Istra je bila prazna, 200 000 ljudi šlo, pa ne samo Italijanov, tudi 30 000 Hrvatov z njimi. Pa tudi veliko Slovencev, se vemo, da iz Primorske veliko Slovencev šlo. Zaradi strahu, kaj se bo dogajalo, nov gospodar in nenazadnje nov režim, ki ni bil proneč obetajoč za neko italijansko bodočo mašino v Jugoslaviji. Mi nismo bili v nobenem primeru zaželjeni, kako. In so šli zelo nedolžni ljudje, ne krivi nedolžni, pravzaprav in pustili so se tisto in vse se pravzaprav okrog tega vrti, ne toliko okrog tega pa pobijanja, tisto, kar je tudi bilo z naše strani hud zločin.